Hei All India Radio Aizawl ani kutna thokte tan. Chumkut na thokte tan at swan Thil Siam Tuten Export Promotion Council of Handicraft EPCH mangchang kayang u ti thupui mangin kan radio palain Silal Thlen Moya proprietor Heritage Handloom and Handicraft le Isaac Lalchanpuya designer EPCH mite akomna ilongai thlang u Ole tuna hiani mizo tena designer le entrepreneur chaber per kan nei te zinga mi Charlie le Isaac kabula hiani nan chua ani ne na hiani thusha du tam tak kan nei karinga mizo chalai te tan po kan hlok pui tur tak tak karon soi chwak do na chuwan chwani ngai thatu mi pui te poda mi lo ngai thak sak kan du a chu ba ka tuna hiani YouTube channel a hemi te po hi mu thein om do na All India Radio hiani YouTube channel te kan siam thar to ha kamilo subscribe sak ula le ampa sub pera kan zo du chu Charlie kan zo masanga background khasha da chak oma engtiang in nge he designing amo entrepreneurship hi ilu chho dante izir na thleng te po khanin han soi chho taila designing hi chu no pan atangin katuya amaro chu hemi entrepreneurship kalkong ka zona chan tak hi chu Delhi University lekha ka zirla in ania chuti lai chu anin National Museum Institute a khuanin art history course ka zira chuta chuanin Indiaram art rang kan zira specialization in tribal textiles le craft velkha omboka chuchukala a chuta tang chuanin katui chhoutana tin India International Trade Fair Mizoram anron tela industries department atangin anni nuaya entrepreneur tamtak anrong kala handloom handicraft siam chuak tu te anrong kala chumi stall pakhata chun kawa thok ve hlawa chumi ka tho tang chuanin idea tamtak kanei chawa Mizoram a hian handloom handicraft sian potential alovan nei thate rengem tina rilru te kanaya ti chuang customer le client ten local buyer te khang ho ne na interaction kan ne atang khanin ka idea te chu karon hon khoma Mizorama kazir zo nuin tharuk chung research hemi Mizoram handloom le handicraft a hian kanaya chumi ka research ate chu industries department a kavathe lutanin min lo bak ti sa ti chuanin poisa tlem te in sponsorship minti saka chung de chon sample ka siam chuaka ponta khol po kala nei lawa kaldan tur po kala thiam chiang lawa amai ro chu international trade show ka kalpuya chuta tang chon market alo om chhozela tun thleng hian in kala top lo ani ji ani chu alo om hle me in na kalpui dan de po kha asia zel kha chak oma Isaac kan zot velenga ani po background de han soi ve se zir chhodan te o khan zong kha ngai thaila Coming to Isaac Lalchanpuya ania chuanin te tangin shilunga piang kasiliana chuanin chompani kazir zon nu khanin Guwahati JD Institution Fashion Technology fashion designing course kazir zawa degree in chuan hemi kazir zon nu loka hianin tuna hian EPCH Export Promotion Council for Handicraft and Handloom kathok me kan he alo umle me chu EPCH kan han soilu ta sa enge ni EPCH hi hakha han zo taila chuanin engtang in nge in lu chhodan tele engtang in nge EPCH na pui dan cheu khang de po kha han zo taila Isaac min han chama sa se chuan sumi zo I Charlie min han chang chun jom vele ha se EPCH kum sang kha zakwa somriat panga atang din to nita maro chu notice a hianin aluna alarei lawa kumthum vel akal meka tuna hianin hemi chunga hianin entrepreneur te le artisan themthiam tak tak te antam ma se promote tu kha an nei ngai lawa te mela platform tha khan lo mungai lo niom takani chu hemi na kan ron join ti ra tang hianin kanan researcher entrepreneur te kan han zong tak taka tuna hian Charlie te le entrepreneur midang tam tak te po ganan mu chuaka an thiam emema an business apo an pluang ti te kan sha amaro chu an income kha ala thatok lo ti te kan lo sha chu platform kan han pe khanen an mani po an income te lo thavele zelta so anin sai warna po 11 ke mani kan promote 9 ke mani ai punan lo te lo thato zo ka so tiang zel chu kan han thok chu anita so anin EPCH hi kan promote dan chu an product an han siam te hi
international market ta kan tilu ta chuanin EPC tu kan ti dan chu an product an kan develop sak thin ta ne tuna hianin an mani product te kan fa en saka chuan khami kha tuna traditional bi kan nei ta antina khum be te kha kan modify thelo ne amaro chu tuna aim te khatyang khanin tlemin design te kanan da a color se kanan ti bela hang te kha international kan no modify sak chuanin kha international market ta kanan king ta buyers se ram chi shang atang 2660 countries ten run visit china ni han the kan promote hota chuan kan promote zinga chuan tu na kan thut pui me pu charli te po anom me ka an manipon experience den nature chung te chu kan kalphung dan te chu nia alo mom hle me ni chuanin chu kan han sia a EPCH chuanin mizo chalai de tan po I engen yam din mun poi mo ta kan lo chela ni tuna khei kan shat angin pu charli a I achua ani po yani soitur tam ta kan ei garinga alo chhodan te mo engtiangin nge I marketing lama an boy pui ti te EPCH yanin khadi khamin han shil veleng hal se EPCH yanin min pui na sat ber na lai chu marketing platform min pe khi ni ya India rama expo neina mun kan nei that per timayang Greater Noida khono ma India Expo Mart ti ania khuta khung kum khata hianin tumni marketing platform hi asiama spring summer le autumn winter ania chuta chuanin katel thina tun ma in EPCH note isa anron lu ma tak tak hing kalo tel to thina amero chu chung hun lai chuan participation fee te ato thina keini budding entrepreneur tang kha chuanin asen te alo la hau taka wang han sarkar kan dil thina sarkar in minti sak thina chunga po kalo me ma sarkar ti khan industries department hi ania chung kan chu participate na chuanin kan product sample te kan kenga abik takin natural fiber thil siam hi an ngai poimo a chuwang chung cotton le silk le kainen bamboo mangte asiam hi kan kenga chuanin ramsang atangin bai ran lokala achan chu he EPCH trade show tu na ka sei big Indian Handicrafts and Gifts Fair kan ti taka hi chu exclusively for international buyers ania amero chu tunna ya hi chuanin domestic buyer volume lei du te po an lu an phal sak to thina ama chun lu phal lo ania last day ai ro hi chuanin NRI hotel le hemi craft le textile lampang mi poimo India ram mi te hi an rongkal thina mi ro pui tak kan ngai san te kan stall an rongkal te han wa kan thil siam chu mi zo ram atanga kan siam kanan ken kan display anan muwa anan appreciate ta engtin nge ate kanan interaction te alom me ma ke chuanin khang ringot te po kha ka tel tran tel chuanin sum tam tak lei anga khang kein ngai thina kan lo ngai san tak te na min ron en sak te han chu teng chuanin kan lo tel chho thin ani tak chu aro pile me ani le I product chung chang kan han in han soi lut sewa eng ang product nge in siam chwa chin o charlie ha min han chama sa se chuanin sumizoa Isaaca tuna kal label tila company poti thenga cottage industry poti thenga heritage Mizoram hianin home furnishing kan siam na sa hi kan market thaber zingami ania throw pillow cover kanti hi kan siam chuak na sa size rangin ramsangin a size an mo dan hi ainang lo India ramai chun atlang puin inchi som paruk bial hi kan mangtlang puya amero chu chung kan jutel na chu international platform ani wang khanin foreign clients te buyers so du dan tu rang khan a size alien jokin inchi som pariat ahlai te somni te ni le ni li ti te aya sang thleng pon ane hi Singapore te po client kan ne an ni phei chuanin somni pali inchi si an du dan ane chu tiang chuan kan ta natural fiber kan ti tak hi chu hei mi ring na kan siam ni lo hi ania cotton te silk te mo jute te heng te hi ne jute te roi chu kan mang phalowa cotton le silk hi chu ramthang atangin a sourcing katia chu kan siama chuanin adot le chuanin hemi fashion apparels kan ti stoles te scarves te muffler te shawl alien le te hi Ministry of Textile hianin a size rang hi min pe a chung a size mil chuang kan siam ta chung te chuan chung kainen bamboo te polo ma chuan thomhno te polo ma tikhan mani khanin enge khoi hinge ka market
target atan thang ti kha hriat hi a tha a tin bultan tur tan phei chuanin enge product variety han neya khami mina an lo du ber du rakha khami focus te kha atha ti kha kan seitel po kan ni marketing lama bulchan du te po khan lo om ve the te ro chanin I chunga te po chanin I nangmani atangin zir tur tam takha an nei ni in ka sha I chanin Isaac kan min han cham vele se eng product nge a on ber di te po kha nge siam chwa tang pui tuna uchar li ron sayang khanen mani tuina zong bik mani thiamna bi ka khan kal turanita tuna ke mani a chuanin handicraft a hianin enge kein bamboo big te le wood craft vel te khane don ta maseka ta khanin handloom la ma kan tuini pon khami po handicraft a tho atel theya kuta thil siam shim ka handicraft a atel ati tel theive kan ni chuanin tuna ke mani kan product kan develop bera zo ka chu traditional big a hi kan khoi danglam du lawa asan chu ama omang he azom em ani ama ro chu tuna nge em te ho kan tuna kan soyang chi khan heng ho hi chu claim a color thak dang lama a shape thak dang lam ve kha chu kan ti ve thei turani ta ti khan kan hang thak dang lam de ta chuanin mind refresh velang zonga kan eng chuanin meiba ka color focus eng color nge eng print nge in ti zonga kan handa khanin khami ema khan claim kan han thak dang lam khanin buyers ten international buyers kan an lo du lezel thin na ne hate ha market ta kan handa chozel ta chuanin international buyers kan ti hianin country chi shang an ran country na hengte hi an du zong kan han ngai to chuanin color focus a khanin fashion focus a khan achang ta khami up to date do wa kan thil product kan develop khanin ti khan market ta thadung kan salvet thin ani along hlemi ani le I kan zo le du chu he mizo zinga po I mithem thiam tak tak kan om to ta ni heng an thil siam chwa te hi international level mo national po ni se I pho chwa tlak em a pho chwa tlak to via wem khanga khanin minan soi zam sakulat tu mizoram te ka ena them thiam tak tak an tam to lu tu kan ni an them thiam lu tu awang hian promote hi a phurom a tuna hian thingtlang te tak te kan han lu ta an thiam an finishing te fu box ya chuanin an market kan han en chuanin tuna nia sarkar ten government ami hemi state government te chuan an pui an thei to pin an han pui via store ten han hon saka fair ten open saka ni amaro chu khami kha chuanin atling thona in mase khami kha zorom chunga chau alu ta ne chu EPC te chuan kan promote dang chu India chung ni lovin international cover pum puyan lo mu ve the kha ni ta so an market kha alo sang ve za an income po lo sang ve zel ta ne chu an money talent kan ngai to chuanin khami kha an phu ti kha kan sha so platform thaber berang khan kan pe ve thina ni chan Charlie pan soi ton la in karinga sin zo ve khatlai khanin apoi mo le apoi mo ber mai hi chu a finishing tra hi ania kan product kan thil siam chuakha nal ma sela a finishing a that lo chuanin international buyer kan ti alei tu tur temo customer ti me yang kan se thiam dan tur chuan khang te khan an du lo thina ni chu wang chun a finishing hi design kan chana changa in chan ania engman ruang e ka manang khoilai a hian nge a value addition omang ti te khang ai tu anga ya chu wang chu anin kan thil siam chuwa kan ta chuwa nanga kan lai chuwa kan katinga kan enge weave chuwa te po khamo a finishing hi atha anga ya nang manga kan lo ti ni pon mam taka lai tur ti te kha ria ta tha ani chu kan thil siam chwa eng po mai kha shal tlaka I shal tlak khopa man zo ka shal tlak thei tura I kan siam chwa thiam kha angai ve kan uluk te po nga ya ti mai lovin tro marketing be a finishing a that chuanin mi hianin amana hi chuan an lo boy lo ti hi 10 years kum som chung ka experience a yang ka ria ani tak chu alo om le me chu ma chain chalai te po kha mi them thiam tak tak khangai thatu te zinga le thir tu mi pui te zinga pon lo om don ta khanga khan in zir tu tam tak an ne ni ti te po kha hanin shether le ta ila de chuanin hei handicraft more kan lu ta ma se tu na kabula thu te Isaac le Charlie hi fashion industry apon sang le ti kan sia hei Isaac po an om na lama te fashion lama alut na sa ti te po kan sia designing lama fashion designing lama chu tiang book in Charlie po
po eng event mo omse Anthurium Festival te begin subchar ko te omse Charlie te lo hi chuanin I akal thei mi to lo ni chu wan chuanin I helama po hian soidu tam te in nei karinga I Charlie kan zot ma sa anga eng tiang in fashion industry hi mi zote he kan sang to em a I nangpon kan sang to iti nge karinga I henga hian enge mason ina tur te kan la neem ti te le eng tiang nge kal zel se idu ti te po kha ingai dan sha ta chak om kan mason na lai tur hi chu na china ka sai ang thau khan a finishing hi ania kan khol man te check uluka in kol mun te angaya kan na thokate achan chu designer chu khanin na kha azo vek thei lowa chumi ni wang chun kan bula thok te ho te kha khatiang kha kan riat tam tir angaya chu chu poimo katia tin adot le chuanin hei fashion hi tuna hin ain thlaka compete pui tur hi khowelai nan tam lutu ka ni e chu wang chuanin Mizoram atanga fashion industry India ram hi han en taila kan thlen san theina lai tur taka ka hre chu hemi kan handloom kan textile hemi manga fabric kan siam chu hi ani katia chu chu keima poina enge malsom na ka don na chan po ania chan chu kutata vek handcrafted fabric vek mangin thomno kan siama chungte wang chuanin international thlengpon show te kan lo tel ve pha the India ram chu kan lo tel na sa to ka soi seng lawanga voina hian ma se ma choppo kan ne tu na hian in August la hian Mr Sikim an thlang do na chu ta chuanin handloom promote an du'a official designer turin min ron ruata chutan contestant te hak tu chu tu na hian production kan tran meka tin chu mi zo Bombay ya Prince of Wales Museum a textile show an nei do na agency pakhatin chutat po chong kan tel do na tin Delhi a Bikaner House a an nei do na chutat te po chong kan tel do na kanin buat saya sari te po ron ta ulam molen te chung te chu eri silk ten kan ta ve tran me kan ni chuanin Isaac khan han chan chun zom tuna u Charlie ron sei kha dikatia mason tur a zonga chuanin masabera designer te kan sha tur chu textile hi poimo mani own creative englo textile run ti chwate chuanin up to date the what hill han clear hote chuanin fashion show vela te kan han kala chuan designer te po kan han kom nem ve to Mizoram ma chuanin designer kan thiam katimeyang kan mizo chu kan mitel ler ta a designer kherlo po a machine pa ngai po tu po kan mitel ler alo lera chu nalte kan she ta ni mase hemia ke mani kan sha tura chon Mizoram ma kan target big tops le shirt te hetang hi kan target big kan ta mase khamia khati nge ti promote le tura chuanin khovela engi until du mo tu na yani mina zong khan I tops ka anno halawa gown te tu na ucharli ron sai sari te khatyang te kha international market ta andu zong tur te ha ngai to tailak tha kalo tia ke ma chuanin a creative zonga chuanin mizo chu kan tla cham lo ka ti meyang kan thiama up to date do wa kan thil siam te hi anal lom ani chuanin fashion show lama soitaila fashion show lampang hi chu kan thiama tuna po models po lar tak tak te kan neya leithling tak tak te chuanin hi ti zong chu kan tla cham lo amaro chu tuna hian kan design te ho kha tuna ama ain tinal taila hot couture collection vel te siam taila khatyang kha mi te lo la a future atana kan thil ange future fashion ti menga khatyang zong khan lo clear taila alo omhle me I ani le I mizo chalai te hi fashion industry a hianin hin chna kan soi to kan sang to ani henga hianin kan in sei dan te thlengin adanglam chak a akum te rin adanglam ani henga hianin enge in ngai dan te kha sha da chak om nang ni designer kan ni chuta chu in ngai dan te kha sha da chak om a positive or negative kha chu in du zok both negative le positive form ve a negative a positive lampang sai taila I khovela kan hom chung chuanin mason zel kha kan anita chuanin up to date wa oma chuan engkim new fashion a ron kalapya nga khamia in thuam tur kha anita amaro chu negative lampang lo clear taila ke mani kanin enge kan effort thelo big
จินลำปังฮัจุบันโนชามอิละ มานิโทชัวมิลเตกันเตียมานิโทชัวมิลอินเซเตกันเตียกันสวยวันนั้นเซมเอมาตั้มตะกินนั้นแอพพลายงั้นสติรวาลินแอพพลายเราที่ปนเอามาที่เราอย่างฮิจวนินจันกันลักฮิจูอะไรไงนี่ก็เชียร์ไงพอยันฮิจวนี่เลยฮันนินโจดซุ่มเลยแต่ละชาร์ลีอันมินซามาซาเซ่เฮ้แฟชั่นอินดัสทรีกันดูแต่ซาโชว์ฮีอามิมาลินอินเนชินเงี้ยนี่เฮ้อีเวนต์น้อยที่เงี้ยอินเนชินที่พวกเขาจารามิปุยที่ฮันนันเชียร์ซาการิงาฮันเราเชียร์ตัวนัวทัวร์งามีคำนั้นสวยจ้าสักละ fashion show hi kalau soi thin angin art sang in phone khom na nia music kan mamo a mo model kan mamo a talent alo nia designer kan mamo a thomno kan lo mamo a tin sound and light thiam tak tak khatiang technician te kan lo mamo a choreographer te kan lo mamo a backstage a an lo mangai chu wang fashion show hi khovel khoi muna po hianin mi hian an hluta mu an chaka an ning lo ti hi a hriata chuta chuanin kan lo tel na thin tam tak hi chu mi ina enge hei fashion week an lo organize te le festival engamoni nuaya fashion show hi tel se anti khatinga te khanin anita commission vek anita chutenga chong ka lo tel thina tum khat chu keima pualin unveiling the mystery of heritage Mizoram ti kha aizol vana pa hola show kaneya khami tang hang kum khatte me kanin buat saya India supermodel pathum kacha lut ve boka heta kemani Mizo model thatak tak te nen an walk howa interaction ten ne khangkha ani ani tak chu ani le Isaac kha mi han chan chun zom vele se keima mimma la chuanin show hi ve ni kati ve to a pathian zara chuan hemi ti lawa chuanin keimani EPC noi hianin kumtin show kan an organize ve thina hemi show kan tia hianin international designer te international models te chuanin choreographer te khatiang te kha kan nan cha thla ve thina chuanin EPC hi kumtin Indian #1 fair dong tu kan ni vea chuanin chumia tuna ucharli ron sayang khan art chi shang in ko khom kan nia hemin bo sei chung arei viang renga ma se kanan ti chhomeu chuanin apui zia le aru pui zia tu pang kan lo a lo tling ve em ta ne ole kan zod bule cheu chu mi zo chalai te jinga he ko them thiam tak tak kan lo om to heng tan hianin kong hi a engem ti kha kan zod du chewa khabi khamin chan sak thei chuan tuna hianin kalkung atam timela especially tuna EPC po aron lut to amma chuanin sarkar khana ron be ve na sa MMA state ate chon platform te khalo pe ve thina ni ma se kha Mizoram chung bik anita chon tuna chuanin Mizo po kan bengwar to timela kan smart ve to ki mani eng explore na te na changte kan no she ve to hangte khanin enge platform tha kan mu chuanin ki mani po kan them thiam na zonga chuanin kan tla cham lowa khami kan them thiam ngai to chuanin platform kha kan dong claim MMA amar zu tuna chuanin council te brand te thil chang lo om ve lut ve tom Mizoram chunga khami kan thil siam te le kan thil ti shim eng line po khatiang te kha kan ti chuak ve thei ta ni tuna hian line chi chang om ve to ton Charlie pa soi du tam ta kan nei karinga ni pa soi vele na hei technology cha ka dom to internet smartphone kan nei deuh fur to hemi hi mang changkai la kai zon na turatan ka talent nei sa ti bel cha nan ti la explore pe la thil ho mai mang ral mai lovin khatiang lampanga khan hun mang tam se tha khatia tin exposure hi kan la nei tlema khatiang tur po khanin internet explorer atangin mo le Google mang te pon khang te khanin han zong tam sela aronin hong vezel mai ani plan sa lo hianin thil hi chu local ve duak mai ani kha mani hianin enge zon ve pe angai ni Google mang ten mo dikhanin kan zo chun zoma sha tur tam tak po lo min karinga stirwal ro chuanin kan hun a limit sia engpo chani se I atop kharnanin I chalai ti ne na cha du tam tak in nei karinga I tuna in sum do na thilamo in fashion chung changa emo in designing chung changa emo chalai ti po som na ti po kha in nei du theya chuan stirwalin I nang mani po kha hei roi thei in ni ti te khang zong ti po kha han soi tel ta ula
atop kharnan kan mang don ya chu chu mizo thalai te hi talent nei thatak kan nia potential po kan neya amero chu tlak cham hi kan neya chu discipline ania chuan apani na chuan time management hi kan thiam lo thina mizo society chu khotlanga inkoma thil ti ho chetni thatni te kausan amo khotlang thila alonia khatianga khanin khoi hinge poimo chinang khoi hinge kanna ne na intiboi lowang tia prioritize thiam te kha angaya kheng hi sereng se ka duwa tin adot le chuan mizoram a hianin avenue tam tak ti thei alo oma sarkar na tho angai lowa hei keipo phaya le kha zirin ko ma chung te chuan sarkar na thok turin min bei seya amero chu an tum lo lam da ya kain hera tun thleng hianin pathian zara kan lavui ri lowa chuwang chuanin in talent mangte in theina mangte in thiam na mangte sarkar na nilowa mani kutke in dina midangte po chora na petu kha ani thayani ti kha sereng ula kadwani mizo chalai te jinga ku them thiam tak tak tele nei cha tak tak an omadro in expose thiam dan tele marketing lama te po han nu chil I thui te kha angai ve an mizo chalai te ami them thiam tak tak an omkara I khanga khanin chan kan lak thar te po kha angai ni in kisha ade chuanin Isaac an min han soi chun jom vere se chalai te mena cha du ka thalai puite ka cha du chu mel tha tak tak te le hlei tling tak tak tin oma chuanin in na thona te in ron ho tling ve chho zelanga maro chu tuna in sha tur berzo ke ma akalo ve ve train chu healthcare le surrounding cleaning vel hi anita mani taksa en kol thathi poimo ma kan hrisela kan dam that po chuanin kan na thona te kan tluang ve zel ta harsatna engma kan nei ngai lawa chuanin ai upa zahi apoimo ka ti ma ke ma own experience a ka clear ve dana nita ai upa kan za ta thauta tuna point he hianin ti choi lovin ti nge ti cha o ti thar zelila he tha ka tia chuanin in zaina lama nge uchuak vaklo ila achin tok le ahun le amun ti te khalo sha ila ole alom umle me he voina hun chatak kan mang theya Charlie le Isaac ate mizo zinga chuanin I mi them thiam tia kan shiat lar te hania chu wangin I anni thena chang poyan je tur tam tak kha I mizo chalai te han kan nei do na tu na kan inkom na chang te po khanin lo hlok puinge kan be se ya khadi zong kha voina ta na kan inkom thei chuni se tuna kan ngai thak tak thil siam tu den Export Promotion Council of Handicraft EPCH imang changka yang uti thupui mangin kan radio palain silal thlen moye proprietor heritage handloom and handicraft le Isaac le trampuya designer EPCH mi te akomna ani ole khati jong khatun chum kun na thok the tan ti hun kan lo man ho theite lo ni le ta All India Radio Aizol changa puan chwa ani